Mayong udto sa tanan, nagluto mig hot cake. Oh, hot cake, hot cake, hot cake. Hot cake, hot cake. Hot cake, hot cake. Oh, naluto na ang uban. Hot cake, hot cake. Gitakang pa, hot cake, hot cake. Isa, baliho na. Ang isa, gibali na. Hot cake, hot cake. Oh, magbuhat mo ha. Hot cake, hot cake. Tamis. Para. Hot cake, hot cake, hot cake. Pero gibali na ang isang hot cake, hot cake. Eh, duha ka kalaha. Hot cake, hot cake, hot cake. Okay. Kesa itong magpulutog hot cake, PM ra. Hot cake, hot cake. Wala to na to na magbali na. Dali ra man balihon. 1 minute na. Oh, na, 1 minute ko no. Hot cake, hot cake. Para oh. Ha? Ah, bensin ko, puta na diyan tam. Mura na sobra na. Hot cake, hot cake, hot cake. Kuha na oh, balihono na. Okay, usa. Hot cake, hot cake. Para. Hot cake, hot cake. Asu-asu pa eh. Oh, butangan nagmatika gamay. Tika gamay. Ya, ubuan ito sa kuhaan. Okay, oh. Ano na luto hot cake? Hot cake, hot cake. Init po man eh. Okay. Sa bailiho naman eh. Okay, gibali na. Ano na god? Luto. Okay. Wapo kayong hot cake, hot cake. Hot cake, hot cake, hot cake. Rao. Okay, muna na mo hot cake, hot cake. Aso pa eh. No? Oh, hot cake, hot cake, hot cake. A few inches later. Hot cake. Ang hot cake, hot cake. Ni Pulaw. Mga alas 10 naman sa ito kape. Hapit na alas 11. Aw! Pakulot dito sa parin. Mga alas 9 siguro to. Hapit naman na laot na.